Docent dr. Josip Stipčević sa geofizičkog odseka Zagrebačkog PMF-a detaljno je objasnio kako je došlo do katastrofalnog zemljotresa u blizini Petrinje. Ovo je granični rased između dva vrlo različita tektonska bloka Dinarida i Panonskog bazena, stoga se može reći da se preko ovog raseda kompenzuju različita naprezanja i pomaci u tim blokovima. Glavni uzrok zemljotresa nalazi se daleko od same lokacije potresa, tačnije na području Jadrana. Područje Jadrana je naime mala tektonska ploča koja je nekad bila deo velike afričke ploče od koje se odvojila pre više miliona godina. Ova naša mala ploča naziva se Adrija i njeno kretanje te međudelovanje sa Evropom uzrok je potresima u Hrvatskoj, Italiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i svim okolnim područjima, ukazuje naučnik. Objašnjava kako je uticaj ove interakcije najvidljiviji u područjima uz obalu Jadrana gde planinski lanci jasno naznačuju granice Adrije u odnosu na druge tektonske ploče. Takođe, najjači potresi događaju se upravo na područjima u blizini dodira različitih ploča, ali taj uticaj nije ograničen samo na te uske zone, već se delimično prenosi i na širu regiju. Ovakav mehanizam potresa vrlo je neobičan za područje Hrvatske, gde većina potresa zbog pritiska Adrije ima kompresijski režim u kojem se jedno krilo raseda podiže po drugom, detaljno raščlanjuje Stipčević, komentarišući kako prve procene govore da se potres dogodio na rasedu koji se pruža severozapad-jugoistok i da je dužina pucanja oko 25 km. On ističe da nije isključeno da će se možda dogoditi još jači udar sledećih dana, iako je to vrlo malo verovatno. Ono što je zasad sigurno jeste da će biti još zaista mnogo naknadnih potresa od kojih će neki biti poprilično jaki te će možda uzrokovati dodatna oštećenja.